Assalamu alaikum dostlar. Qarаңыздар. Бүгін туман. Ондай болған түйді. Бүгін 26 декабрь 2021 жыл. Баяғы эле кайрадан эле Соққулук мал базарындабыз достар. Чөп, жем. Ошақтан баштадык видеоны. Бизде чөп, жем канча болот экен караңыздар. Биз чекеден тартып билип сурап көрөбүз достар азыр. Туз канча болотты, малдардын баасы. Сиздер видео жакса лайк басып, суроолор комментарийда калтырасыздар достар. А, Вайка, куда вы? Скажите. Ассаламу алейкум. Что сказать? Почем этот цена? Соседский, не мой. 450 говорит. Говорит 450, да? О, беде 450'ден дейт. А ступка будет? Будет да? Өзі жоқ екен. Чөп. Беде екен, о, беде. Беде пресс. Ал сұрайықшы ме дейді екен. 420 дейді. Бұл жоқ базар аламы. Тесқалар анда-санда келет, бошағында. Қаншадан болады? Қанша түк бар бияқта машинеде? Прицебімен. 430, а? Жақшы. Bunu түсі бересіз бе? 423. Қаншадан болады? 423 түк бар екен, а? Скидка бар бі, бола тұрған. Ровно 400'ден болбай бі? Сұрағандар бар да, сіз номеріңіз беріңіз онда, çalsın. 0708 Düşünmedim. 634 718 Mına birinci ele çöp dostlarım, çalыңыздар. Sizler сұраған пресс, мына беде пресс. Мына чоң екен ондай болған. Дәділ. Мақұл бұрадан, жақсы сатыңыз. Так, бұяқта арпа бар екен, арпа. Ассаламу алейкум бе. Жақсы ба? Так, арпа. Бұл жерде будай аралаш екен, а? Бұл қаншадан? 24 сом. Бұл дробленный 26 сом. Айдыланған. Арпаның өзіше 24. Будай 25. Жақсы. Бұл емі көрек алғандары қаншадан болады? Доставкасымен 24, да? Чүй облыска. Чүй облыс бойынша. Манас аэропортында судан өзіміз. Жақсы. Номер беріңіз онда? 0755 0755 Мегаком 09 99 53. Доставкасы бар. Доставкасы бар екен мына машина. Ол не қанша тоннаға чейін бар? 8 тоннаға чейін алып барабыз дейді. Çalыңыздар достар ушу номерге. Біз қалғанын сұрап кете берейік. Мақұл, жақсы сатыңыз. Так, бұяқта беде бар екен, беде. Анан саман bir жерде бар екен, саман. Оның шайын қанша екен? Ассаламу алейкум, тақсыр. Жақсы ба, қаншадан сұраудасыз? Сіздікі? 400 сом, а? Аз эле сізде? Az değil mi? Bizde dağ var bu ile. İyi de ne? Az mı? Az level. 400 somdan değil. Bırak az eken da. Kaç lira? Ben video tarttam YouTube aç. Suraganlar var da. 400 somdan değil ama sasetiniz kança surattır? Biliyor musun bu saseti? Jangıl'da. Ha, canımla geldiniz. Ha, жақсы satınız. Так, мөрде saman. Çok saman емес. Сол чөп екен. Табиғи чөп. Қанша болады екен сұрайықшы. Ассаламу алейкум. Қанша сұратасыз бәке? Қанша? 380. Яңа қымбатқа бұл. 380 тоғдың чөбі. Табиғи чөп 380. Онда саман сұрайық, саман.
Saman ne saman? Buğday, arpa. Dostlar bu saman iyisi çok tapmadım ya. Emkisini sırayız hem. Daktar. O çok kancaki bu bede eken bede. Aralaşken de. Assalamu alaikum. Yo siz tartmayın çöp tartamın. 400'den qancha üstlük var bu yoqda? 72. 400'den düşesizmi? Окончательно nöler? Dağı var mı satın? Bu çöp dağı tabiiy çöp. Bede aralaş ha? Nomer beresizmi? De suragandar var o'sha suradan. 0709 12 04 12. Dostlar çalыңыздар mına. Arzan aytadi. Arzan aytadi dedim 400 so'm qimmat ele. Tak. Nah, yugurtning baqalı. Assalomu alaykum. Sizniki aka? Iya. Sizniki? Qanchadan? 280 deb turasiz. 280 ha? Yugurtning baqaldari. Pres boyunca kelib turibman. 280 deydi. Bu boluşu qanchadan bo'ladi? Tushasiz ha? Kun sovutdi bugun ha. Olda tong otadi. Qanchadan bo'ladi? Ha, jol kirasi qanday bo'ladi? Jetkirib berasizmi? O soqultni ichida olsa 270 dan olib borib berem deydi. Yugurtning baqallari. Ha, boshqa yoqqa bo'lsa o'sha Jokera төлөп калат. Ошондой деп атат. Макул байка, жакшы сатыңыз да. Так. Чоң беделер. Түптөр чоң. Assalamu alaykum. Сиздерки? Канчадан сурап атасыздар? 450. 450. Чоң беделер экен. Бүгүн 26 декабрь 2021 450'den болуп атат достор. Беде пресс. О саманды сурайын. Assalamu alaykum. Жакшысыздарбы? Канчадан болуп атат пресс? 280. Бул эмнен саман? Арпа саманы. Канчадан болот түшө турган? 260га чейин болот дейт ма? Так, баягы arpa saman 260'ga çeyim bolot. Gel buraya ver. Toptum. Bedeler 400. Bakal 260 bolot eken. Tak, toğudun çöğü 200 380 dedi ha. Bolor. Oğlum biri olam deydi takta. 400'den. 400 sana. Buldu ele 400. Kolmen көргөзсөт, машинанын ичинде отуруп. Мына, бүгүн чөп көп. Assalamu alaykum. Sizniki aka? Qanchadan? 400 da. 400'den düşpeysiz. Жетпейсизби? 70 берем de 400'den. 400'den жеткирип бересиз, ha? Жакшы, беде пресс 400'den жеткирип берем дейт. Ага, жүгөрүм бакалы 280. Nerede de oturat. Bugün çöp köp sen. Bağır eleme. Жаңы жылга акчакlayın otatты. Onda ol. Hatta üylüp ketip. Ne var eкен hatta. Körөлүч. Uydu. Sodaglанат uydu. Балаңыз менен бе? Opa. Qanchaga ketdi? 88. Balaz menen mi? Mayga. Kunajın okşaydı birincisi ha? 88'e kettirim o. Qancha aylık eken balası? Qancha mı? Балаңыз менен Bu çok eken balası. 88. Birinci tutup bayka bu? Ay ikincisi, üçüncüsü.
Sulu Çok bazı ya. 88'e ketdi. Muloz men. Muzoz degende çoң эле бычок болуп калыптыр баласы да. Торпокта. Nerede? 45 mi? Ama o muzovçu. 20 ming. Urgaç erkek. Erkek eken ha? Erkek. 20 ming deydi. Dostlar, sizler şaşpay turыңыздар. Жем баасын эми көрөбүз бактан. Өчүрбөй лайкты басыңыздар. Кой алынган окшойт. Оны тартайынчы. Ассаламу алейкум, ака. Продали или купили это? Купил. За сколько? 11. 11? 11 мыңга. Ярко или кочкор этот? Матка. Матка, да? Ургач тоқты. 11'ge алыптыр. Разрезим, да? Резать, соем дейді. Разрезать или резать. Короче, бірдеме деп түшүндүрдүм. Эми жем жака келдик достор. Бияка. Базар эмеле башталып атат азыр. Бакта. Баары жем алмай, тоокторду алып келди бакта. Бендюк барды. Бака, салам. Бугдай канча бул? 27. Арпачы? Арпа 26. Так. Шöyle koyayım. Yine getireyim. Buğday 27. Arpa 26. Geldi royun sokmaya başladı. Az ekan. Союздың корымға сұрайық. Мына малға бергенге союз. Байга қанша бұл? 400 мешок. Мешогу 400 сом. Союз. Это для корм, да, этот? Для корм, да, этот? Да, на корм. На корм. 400 сом. Здесь примерно сколько килограмм, Байка? Там где-то 45. 45. 45 килограмм. Бар екен, вес 400 сомнан. Ассаламу алейкум, байка. Жүгөр қаншаны сұрап атасыз? Құрғақ екен, а? 23. 23 сомнан. Бұл жаңағы ұрықтыққа да жарайды ұқсайды, а? Сепкенге болбайды ма? Болбайды. Жемге да, ма? Жемге. Жемге көп бар ма? 3 тонна. 3 тонна бар. Үйде жоқ башқа сатып қойған. Номер беріңіз анда. Ем азыр сатпаймын мен. Жасамал. Ақшасы бола тұрамызда сатып бересіз. Айта беріңіз номер burada. 0700 0700 83 83 39 39 64. 64. Достар, çalыңыздар мына. Жүгөрүп таптаза екен, құрғақ мен қармап көрдім мына. Дағы бар дейді, мынандай болған мүшек болған. Ушул номерге çalсаңыздар, жүгөр керек деп. Nerede rozniца окшойт. Nerede sulu турат, sulu. Байга канча бул? 19. 19 сом. Тот раз 18 был. 18. И 17 был еще. 17 издание. А сулу канча? Сулу 40 сом. Сулу 40 сом. Сіздерде канча, достар? Комментарда калтырыңыздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жақсысыз байка? Бұл жүгөрі қанша екен? 25. 25 сом. Жақсы. Бүгін 26 декабр. 25 сомнан болады. Бұл байке кеш қалып тұр ғой бүгін, а? Так, үндіктер сатып атабыз уже. Или ем келіп атабы базар? Ем келіп отыр базар. Қаншадан сұрап атасыздар? 2200. 2200. Бұл примерно қанша килограмм бар еті? 9,5. Сойғанда 9,5 болу. Сойғанда 9,5 шығады екен. Үндік. Жақсы. Мергеп таразыға түсөкші. Рұқсат бі? Түскенге? Ё-моё, 100 килограмм. Қаншадан деген шеф бұлар?
Aralashlar. 25. Ha tozasi. Bular 24. Aralash emas. Bular aralash. Yaxshi. Buday 27. Bayga qanchagan bu? Jugar. 25. Arpa. Ya. Arpada 20. Ha bu ulpaqcha, ulpaq. 19 so'm 50 tiyin. Yünükler qanchadan necha optim qanchadan bular? Aldingizmi yo sotib o'tasizlar? Ha, yemi keldingizlar ha? Optim desam bo'lmay qoladi o'xshaydi. Ha, bu cho'llik qancha ekan? 20 so'm. А что там подорожал? Сразу 2 сомма подорожал. Почему сразу? На той неделе я гектар отдал. А будай qancha? 28. 28. А жүгөрү? 25 сом. 25. Почему так подорожал? Тот раз 17 был. Этот На той неделе 19 отдал. 19? Ё-моё. Кто контролирует этот? Так. Bu yoqni ko'raylikchi. Bu qanchadan ketdi? Qanchadan bo'ldi? Yugurib. Ya. 25'ten. 25'ten satılıp durma. Taşkayacıkta olur. Ket olur. O piyazlarda sıraya kışka. Assalamualaikum aka. Qancha ekan piyaz? По 13, 13. 13 so'm. Bu qancha kilogram chiqadi bro? Примерно 14-15 килограмм. 14-15. Müşok men 13 ha? Да, да. Müşok men 13 so'mdan ekan. Tak, bu yerda daha cho'ngroq mushoklar turadi. Qanchadan aka? Qancha kilogram chiqadi bu? 32 400 so'm 400 so'm deydi mushogi. O'shanda qanchadan kilogram qanchadan bo'lib qoladi? Ha. Kilogram qanchadan bo'ladi? 32. 32, 13. 13 so'mdan 13. bo'ladi. 13 so'mdan bo'ladi ekan. 32 deydi. O kartoshkani so'rab qo'yaman. Sizda qanchadan? 13 dan ha? Mushok qancha chiqib qoladi? Mushok. O kartoshkachi kartoshka. O maydarog'i 23 dan. O отборный 30. YouTube'ga chiqamiz, YouTube'ga. O. Yaxshi. Sizlarda qancha? Kommentarda qoldiringizlar. Biz Chuydagi bozor tartatamiz. Soquluq mol bozori. Alma qanchadan ekan? 25-35. Qaysisi 25, qaysi? O ko'k almalar 25 dan. Qizillar 35 dan, ha? Yaxshi. Kilogrammi? Конечно, paket emas. Ne deyotgan kilogram? O suluv bor ekan da. Suluv qancha ekan bu? Arpalı. Arpili 24. 24. Alsan ko'rib suluv deb oldim men da. Buyog'i bitdi уже. Jemish olib ketdi bu. Videoni oyoqdaymiz do'stlar. Bozorga em tushadi mallar. Sizde video жақсы like bosib, so'rovlarni kommentarda qoldiringizlar. Biz suylab qo'yamiz do'st. Aka, neda suylaymi? Qandaysiz? Yaxshi. Ne olib chiqding bugun? Torpoqlar. Torpoq? Torpoqli. Torpoqlar? Yo taylarda olib chiqmadingmi? Tay, satdik. Sotib yurdingiz ha? Bozor alamga qatta olib ketdingizlar deb aytib qo'yaman. Ayt. Neda? Bozor alamga qatta olib ketdingizlar. Neda? Qatta olib ketdingizlar. Qatta olib